dronovi su budućnost ratovanja, nažalost. Sad, kad je riječ o zrakoplovstvu, imali danas moderni, najmoderniji, najuvježbaniji, trenirani pilot na najmodernijem zrakoplovu šanse u, recimo, obračunu sa tehnologijom nove generacije i dronovima? U obračunu protiv drona pilot ima šanse. Zašto? Zato što još dronovi nisu napravljeni koji su napadni, koji će voditi borbu u zraku. Međutim, dronovi daleko bolje. U čemu je prednost umjetne inteligencije nad ljudskom inteligencijom? U čemu je prednost umjetne inteligencije u dronu u odnosu na čovjeka u avionu? U tome što dron, što umjetna inteligencija jednom naučeno nikada ne zaboravlja. I to povlači u jednoj tisućinki sekunde. Dakle, ako prepozna nekakvu situaciju naučenu, ona će taj podatak obraditi u tisućinki sekunde. Ljudska inteligencija je takva da ja ne znam ja znam da sam u 7. razredu osnovne škole u biologiji učio vrste jabuka, ali ja se sad ne mogu sjetiti toga. Umjetna inteligencija, ono što je u njoj pohranjeno, svi podaci koji su pohranjeni, odmah istog trenutka ona s tim podacima raspolaže i što je najgore je upotrebljava. Još gore od toga, umjetna inteligencija u jednom dronu, u drugom dronu, u trećem dronu, koji su linkovima povezani, uči jedna od druge na bojištu. Onog trenutka, ako umjetna inteligencija jednog drona prepozna nekakvu opasnost, obradi tu situaciju, to znadu i drugi dronovi. Dakle, istog trenutka linkovanim podacima.